ando iye nyumbani ya mboka na kibebelo chake iulu wakwa chai wendo omonthi wa chumwa miongo ili na nyanya ngaiye tutho cha mboka nene ila utuseuvisye ni witano wake kwa andu onthe mamba isyo onthe uvo museo wa chumwa kini kana ngai no kututhocha kila umwe witu kwa nzia ya mwanya mbokani yake somo ni ambe mwathani Isaia etutabia uvo museo wa wikwatyo kiimani kicha Sayoni mwea ngai mwana utonyi wonthe akaseuvisya andu mamba isyo onthe mboka ya liula museo muno akabetanga ngwa ya cheba ila ivwikite andu mamba isyo onthe akamina kikutene na tene anyanya wa usungi ola museo vyo itina kusoma ndeto isu ni kwasya utweko indi no nginya kuosya maundu eli mbe ni balamboka ikethiwa kiimani ki no mubaka twikalate twithiwe vo nicho gitumi twathokua ni kana twikie kithito ethiwa tukenda kutana mbokani ino na kubangulwa methoi kuma methoni maitu undu wa keli na wabata ni kana witano ni kwa andu onthe kwau bandu ba kusomeka noala athoche oka wisomeka inyuonthe mwiathoche kila umwe waitu ni mweni wa ndaia chathini ki ngai atuthoketie ithyonthe vate isiei indi no nginya tuvike kiimani ki ni kana tukwate mwathimo na matei make kiima ki nivo ngai yui vo vandu na nyumba ya kuvoyea wisa kwambata kiimani ki ndi somo ni ya keli Paulo enena ndeto ili sya vata muno mbe nindonya kumianisya na kila undu kumana na vinya ula Kristo unengae ni wianiwe ni mwanya wake kwa Kristo kwa uva ikindu kio munenga thina Paulo etulilikania kana twetika wito anga ivyo vaikindu kikatuvinyia akatwikia vinya na mwathimo make keli no kutuvoyea nake ngai wakwa akianisya mavata menyu onthe kumana na uthui wake mwingi kwisila kwa Kristo Yesu vava ulo atungaa muvea kwondu wa ulau wa andu ma Filipi ulama mwonisye na otau kwa wia wa ngai na kwa kumutumia muthinzio no kumendea useo kwondu wa ulau kwake na otau kwa wia wa ngai no sio kumanya kana ngai ndeyanisya mavata ma kwiyenda kwo no mavata ala mawuo na maendanitie na wendi wa ngai uvoni museo Yesu etumia ngelekanio ya mboka ya mutwano kutusomithia kana ngai atuthokasya ithyonthe mbokani ya mwanya usumbene wake nondu wa wendi wa motanu na siendu sya vanthi aingi maitu taasu mathoketwe mbe nitulete witano wa ngai kitumi ne kwithiwa nondu wa maukwatanu maingi tuisungia witano wa ngai twina saa sya mboya indi twina saa sya maundu ma vanthi ituvi ya kulea witano wa ngai ni nene uvo utanu ni kana ila ala ngai wanyuvite mbe na kumathocha maleile avinduye kati ya uthoki aandika kila umwene muthoche niki mundu umwe wekiwe nza undu wa ngwa ya mutwano ni somo mundu aleile kwikia ngwa ila yatumetwe ya mutwano kicha ikivuthia na kuthilicha musumbi otondu musumbi uyu wanengete kila mundu ngwa ya mutwano no huo ngai utunengae mwiki ona ovosyo kwa andu onthe ine inengo utunengete mana kwisila Yesu Kristo kwa kulea kwivotwa
ngua yawo bosona mwikio nesa kukatuma we kwanza kana ubatwe kulika nyumbani ya mutwano. Kimani cha mwiyai pewewi na mubango mulungalu wakwati wanikila umwe wa ito kwa unitonya kwasya mwiyai newa mwethi wakwa ndikaiwa ni kindu kwa uo usiona tei waku ikethia wa bamwe nakwa mithenya yonthe ya thayu wakwa na ngekala nyumbani ya mwiyai tene na tene. Amen.